Akiaria mathiko-inĩ itũũra-inĩ rĩa Gaithece, gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya muhuro, Moses Kuria augĩte atĩ we akoretwo akĩaria na gũtetera aikari a gĩcigo gĩa gatagatĩ wa bũrũri nĩguo mone ũthii wa na mbere. Moses Kuria akisema mambo ya maziwa haheshimu rais. Tukiuliza ni kwa nini mkulima analipwa shilingi 17? Kahawa. Tukiongea mambo ya kahawa hatuheshimu rais. Na ukiangalia wale wanasema hatuheshimu rais ni maadui wetu wa kisiasa. Mumbunge ũyũ nĩ orĩtie gavana wa tene wa Kiambu William Gabogo, Anne Waigũrũ na minista wa iganda Peter Munya matige kũmwĩyaka kĩũteti na njĩra ya kũmũthũkĩria rĩtwa na kũmwĩra niaragira mũtongoria wa bũrũri gitio. Kuna jamaa anaitwa Munya huko Meru amenipigia simu saa 5 usiku kuniambia siheshimu rais na nisikanyage Meru. Jamani, mniambie nyinyi watu hapa, sababu rais ni mtoto wetu. Ni wapi mimi nimekosa kuheshimu rais? Ndo mwite nyumbete mwana wa bũrũri gitio. Na hao kama wale wanaona hivyo ni maadui wangu wa kisiasa. Hao kama ni Kabogo, ni Waigũrũ, ni Munya. Mimi nataka kumsihi rais sababu tunampenda. Na ni wetu hapa. Usitumiwe kufufua karia za wanasiasa ambazo zimekufa. Kuria nĩongereire atĩ no gũthiĩ na mbere na gũcera icigo itiganĩte cia bũrũri na kũhunjia ciĩgiĩ BBI thengia ya mĩkana ĩrĩa akoretwo akĩamũkĩra kuma kũrĩ atongoria matiganĩte. Alista kanyanga. Kama uko na Meru, fungia yako ama ufungulie mbwa kama ni yako. Kama Kirinyaga ni yako, fungulia mbwa nikikuja ziniume. Ngĩribotera Kameme TV gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatundu ya muhuro, njĩtagwo Njoki wa Mwangi.